الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kekasih hatiranan, alhamdulillah, niabot na isabing waktu na to. Waktu hipag upon-pon na to. Diha suarasin kami dan diha Al-Hijrah Station at Tumaga sentro. Iwan na si mga sila amuyin kimikita kato tanyo ha social media. Pal na mo ingka sila sa salam-salaman maun kanyo katantan ha waktu ini insyaallah ta'ala murah-murahan. Para katon kato tanyo janallahu ta'ala in waktu na to. Amin makakakita niyo pakanya simpar sukuan na to dahil ang mga nikmat amoy inyari lang tarihil kato sinallahu ta'ala waktu ini karena amura ini in nikmat di magkawaklos mara na to dahil di halaman sing kumiini sampai pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw kana-kana. Dari kinako magpalukay karena irineng kurumulya dinil kato tanyo patuntum waktu ini itukbal ko na siya kato tanyo kataan wairun na lukayin din kan Sheikh Jamal Umar wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahyakumullahu jami'an wa bayyakum. Mahuli mga palangkungan na muha agama Islam. Itukbal na to in sa taod-taod pagsarang syukur pamahatod si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Indeng mga sa laggo mapatot pagsarang syukuran amunain ni'matul hidayah, ni'mat dakula amuin napi kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala mag-iiman kaniya supaya ingkatan kita nyo kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Intaud sin taudi hagumi kita nyurain napi in mag-iman kaniya narihay ni malaggo in pagsarang sukulan nato kaniya dihay ni biyariin in hantang atawa tibayhuan sin pagsarang sukur pamahatsud si mahatinggi Allahu ta'ala doon ha ni'mat sin hidayat in panagnaan at-tabatu ala din in subay tumutog doon ha pagtaat kaniya tutukan na to in pagsambahayang 5 wakto in pagpuasa in pagzakat ang mga sila makaraos damikyan tibayhuan katan sin ginisan sin ibadat in tumutog kita niyo huminang kaniya amuya to indeng mga tibayhuan sin matarbilang kau magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan wal bu'du anil ma'asi na in subay lumayo aniban ingkatan hinang karuragalan
sinallahu subhanahu wa ta'ala amunin maksiat. Hari ini in suwaira tuud manusia humali umanib aniwan yang kataan hinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa ad-du'a bil hidayah wal istiqamah. Ayaw kita nyo mangandol, in kita nyo magsambahayang, in kita nyo nangadji, in kita nyo magpuasa. Ayaw kita nyo mangandol simbihat to. Subay na ra lamuran du'ah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin du'ah patap-tapon niya kita hapag agam hapag taat kaniya. Deng hamanga dua asin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang patungod da ibadat wayruun nasawihun kaniya. Tak sumakawa misambia riin in tausin ibadatnya tawa in tuyuknya magibadat masih in duaan niya in patap-tapon siya doon hapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na biariin na in kita niyo. Ayaw kita niyo mangandol, kita niyo magibadat sa subayra lamuran sin duaa. Karena indua sanjata simbar iman. Ad-du'a mukhul al-ibadah. Indua utuk sin ibadat. Amu yato. In hikatu ad-da'watu ilal khairi. Asupaya ko matarbilang magsyukur pa Allah Ta'ala na isuway magdakwah atau magpasampay sing karayawan. Bukon mamarahi magdakwah subay naman hatas stage sa mataod tiwayhuan jinisan sing pagdakwah. Biya na si mag-post pangadjian ha mga Facebook atau uno-uno na biya na simpag juhul basa atau magbakto sing kitab atau magpakita si pangadatan marayo pangadatan Islam. Amuyat to mataod long tawihan jinisan long tawihan simpag dakwah simpag pasampay sin agama. In hikaupat, in suway kita magsyukur pa Allah Ta'ala labay kabtangan. Imam kita alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Magsarang sukul kita nyo, nikmatin Islam. Amuyat, wala in syakartum, la azindanakum. Nah, pag kita nyo magsyukur pa Allah Ta'ala, akata nikmat dihilnya kato labi-labi luwa na impagka-Islam na ganapannya to sinallahu subhanahu wa ta'ala manjari pasungun niya impag-iman mo manjari hinduan ko sintuhan impag-agama atawa uno-uno na karayawan hirihil kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na jari niya mga palanguan ng agama Islam amuyat to imukaddima na to in maudu si kita nyo atau pangadjian haupo sumakawa malagko lang tabihan ng kalabihan niya atau karayawan niya amunain matampal maklum kato tanyo katan sa ilmu na subay pagbalik-balikan upaya di kalupahan amunain pag-i'tikaf in al-i'tikaf in siya bahasa Arab
unubaha in ma'ana sin al-i'tikaf. Long nyari haini huwa luzumu masjidin li ta'atillah. Hari panatu kamaknahan imatup ha bulan Ramadan labi-labi luwa na hahikahin pusan sinduman sin Ramadan in huminang kita nyo sin pagi al-i'tikaf. Long nyari haini huwa luzumu masjidin li ta'atillah. In pag-i'tikaf siya na long na in tumutog kau ha masjid. Doon ko ha masjid tumutog. Uni maksud li ta'atillah magtaat ta Allah. Huminang kabaan sin Allah. Ala sifatin maksusa aw hantang niya min rajulin aw imra'atin siwu da usog atawa babae manjari mag-i'tikaf supaya kapahaman nato maraw uning pagtawagon al-i'tikaf long si mga kaulamaan fiqhul i'tikaf biya nato kapahaman inhantang pag-i'tikaf. Al-i'tikaf habsun nafsi li'ibadatillahi azza wa jal. Pag-i'tikaf habsun nafs nya pagangan mo in ginhawa. Pagangan mo in ginhawa mo. Doon ha masjid ay ko gumawa ay ko manglunsulan. Ang maksud mag-ibadat pa Allahu Ta'ala. Panagdaan. In hikarwa wa qat'ul alaiqi anil khalaiqi. Suway mabugto na in parsog patan in communication pa mga piapanjari sintuhan. Siwu da in bagay, siwu da in asawa, in anak, in kampong, bugtuon mo, in kontak mo kanila. Wa ikhla'ul qalbi min kulli ma yashghalu an dhikrillahi azza wa jal. In hikato, supaya mo kapahaman yung pagtawagon al-i'tikaf, iyon mo in halom atay mo. Ingkatan makalirap deng hapagtumtum pa Allahu Ta'ala. Iyon mo in halomatay mo in usaha mo. Iyon mo in halomatay mo ataw halom pikila mo in usaha mo hawa ataw ano na parakala hikawisi mo si pagtumtum pa Allahu Ta'ala. Amo yato in pagtawagon al-i'tikaf. So in kahaupuan niya lawa o min hawa. Tutog ko ha masjid. Hinangon mo in pagtaat, in pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mari kita nyo pahukuman sin al-i'tikaf. Al-i'tikafu masnunun kullu waqtin. In pag-i'tikaf sunnat hakatan waktu. Hakatan zaman. Sibuk da Ramadan, iba simbukun Ramadan, hakatan bulan manjari mag-i'tikaf. Sunnat sin syara, hakatan waktu. Wa yasihhu bila saumin wa yajibu bin nazar. Masah tay mauni pag-i'tikaf bisan bukun puasa. Banglong tabihan habukun bulan Ramadan. Wa yajibu bin nazar. Mawajib in pag-i'tikaf bangko nakapagtungga, bangko nakapag-promise. Long mo bang ako makapas sa board exam, mag-i'tikaf ako ha masjid. Doon man nakapas ka, wajib mo hitunay in amuin nakapagtungga ka. Amo yato, wajib siya hitunay. Wa yusannu fi Ramadan damikyan sunnat in hukuman tawa labi marayaw in mag-i'tikaf
bulan Ramadan, wa afdaluhu wa akaduhu fil ashril awakhir min Ramadan. In sarayaw-rayaw sa afdal mag-i'tikaf ahikahinapusan hangpu sin Ramadan. In maksud taharriyan lil Lailatul Qadar. Supaya long tabihan kasabuhanmu in Lailatul Qadar. In pinakamarayaw mag-i'tikaf atampat al-Masjidul Haram bang natukagausan atau Masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon ha Madinah atau ha Masjid Al-Aqsa. Amun to ini pinakamarayaw mag-i'tikafan. In surut supaya masah ipag-i'tikaf al-Islam subay in kiaunan niya Muslim in hikaruwa niyatul i'tikaf amo in nagniniyat ko ini ko mag-i'tikaf ha masjid in hikatu an yakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jama'atu subay in masjid yaon amun kapag jamaahan siya. Kapag jamaahan. Nabaging masjid di kapag jamaahan, umirom magsambay rin doon haon, nari sa manjari pag-i'tikapan. Di manjari. Wa huwa ma'asawmi afdal labi marayaw in mag-i'tikaf bangko puasa. Artinya adlawihan labi marayaw ito. Hukmu i'tikafil mar'ati fil masjid. Mari kita nyo patungod sing kababaihan. Kasabot ka ina ha panagnaan manjari in babae mag-i'tikaf. Siyara ha babae in mag-i'tikaf ha masjid biya dasin usog. Sibu da siya malanu atawa mustahadha. Amoy babae mustahadha supaya kaingatan bukon siya lang tabihan biubulan. Dugaingin haid iban sin istihadha. In istihadha biarin dagbus niya. Bangin babae in kabiyaksahan niya laum sin pilatahon 5 bay. Pagbulanon siya lang tabihan 7 adlaw atawa 6 adlaw. On mga 5 tahun atau hangpo tahun bihat to impag bulan niya ang kapito atau unumadlaw sakali pag tahun ini pag bulan Ramadan nahinang siya long ta siyam adlaw pahangpo adlaw narihay ni in agarun niya amuin kabiyaksahan niya 7 adlaw bang aung pamasigi mo puasin 7 adlaw bukon na yato hayod. So, siya magsambahayang. Bukon sa kataon na rimwa, nalong niya, halong pa ko, long tabihan, bibulan pa ako, at na di manjari. Akaroon niya in kabiyaksahan niya, 7 adlaw. Arapon in 5 bi, dahil nga 7 adlaw, inya to pagtawagon istihadha, manjari siya, sumambahayang, manjari siya magpuasa, sumagawa subay niya amuin butangan tampan supaya di maglumi in masjid. Amuyat to, murah-murahan kalong masawa kato tanyo kata ning pagtawagon al-istihadha. Demikian syarat hababai bangsa mag-i'tikaf ha masjid in suwaina Asia mamaid ama niya bangway ama niya apo niya usog bangway roon apo niya usog taymahod niya usog bangway roon taymahod niya usog amaon niya ataw anakon niya bang siya gumawa mag-i'tikaf harap masjid mamaid na Asia inya to para kala ibadat huminang karayawan huminang
pagtaat pa Allah Ta'ala insubay rasya mamaid. Biari inna imbawa igumo areng haway, matupa taon, matupa iskol, matupa kuwa buko karena mag-ibadat, sakali humo sa areng haway, werong baid, werong tabialang tabihan baid, na insya magdusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kala ibadat bagi tikaf siya, gumawa arap pa masjid, insuwain na asya mamaid. Nabangin bawai, werun namaid, gimwa, deng habay, simambahayang tarawih, simambahayang atawa tahajud, atawa mag-itikaf, werun baid niya, na di masampurna pag-ibadat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya halam dosa. Amuyato. Demikian, in babai, subay bang siya mag-itikaf, gumawa deng haway harap pa masjid sibuk dan mag-itikaf, atawa magsambahayang tarawih, atawa magsambahayang tahajud, hindi siya makarihil fitnah, akausukan. Amuyat to. Hindi siya makarihil fitnah, akausukan. Salta bang sa dito ha masjid, lumawag siya sin tempat, amin malayo siya kausukan. Arapon hasaman bihaon, hinang kalangug-languan, banglong niya magtarawih, kalagan mo long niya in forever mo. Astagfirullah, bagong bihato'y magtarawih. Magtarawih, mag-ibadat. Magtahajud, mag-ibadat. Magpasong sing pag-iman pa Allah Ta'ala. Bukunin maksud tahu maring haway, bat supaya long tabihan kala kami in forever mo kung biat din maksud timangi in pangahagad na to atawa in niat na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gumawa kita nyo dahil haway harap pa masjid maksud magpasong sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gatustawiya in kababaihan, gumaring habay, suway di magpangari-ngari, suway di magpahamot, magtamong sin tamungon normal, bukunin tamungon suway taga sumping, atawa taga bihaini, nari manjari, bangin hantang simbabay, gumaring habay, aun perfume, in tamungon taga sumping-sumping, di makna imbabay yan, mang dihil fitnah hakausukan, nari manjari bihat to mga palanggungan namu haagama Islam. Intanda niya, insuway kita nyo, atawa imbawa isuway lumayo, hatampat sing kausukan. Supaya, di siya makarihil, fitnah rito siya tampat sing kababaihan. Sa afdal, amoy ato naubos na inhukuman tungod sin kababaihan. Mari kita nyo afdalul masajid. Sa afdal masjid. Pag-iibadatan. Labi-labi luwa na impag-itikaf. Impanagnaan masjid marayaw. Al-masjidul haram. Masjid al-haram. Yaun ha Makkah. Maita afdal, maita marayaw siya. Afdalu min mi'ati alfi salatin. In hambuk sambahayang Muhammad ka atawa al-masjidul haram. Hambuk sambahayang mo. Labi marayaw de nga hanggatos nga ibu sambahayang. Nabirin na bang ko nakapagtarawih. Biyariin na bang ko nakapag-i'tikaf. Biyariin na bang ko nakapagtahajud. Biyariin na bang litin hula mo. Lipat mang lipat in pahala mo. Amoy ato ha mga sila makakaos na sumambahayang sa Masjidul Haram. Mahuli puasin Masjidul Haram al-Masjidu an-Nabawi. Masjid sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaun hamadina na ingkarayawan dun haun labi hangibu sambahayang
labi hangi bo sambahayang. Demikian puasin masjid sin Nabi, Al-Masjidul Aqsa, agun magsuukda, in sambahayang, hambuk sambahayang mudid dendun haun, 200 kay iman sambahayang, inambuk sambahayang mo. Mauli, kaibanan, masjid, amo yato in pinakamarayaw, pag-ibadatan, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. At tungod si pag-itikaf, kuno tumagna iban kuno inhi kahinapusan niya. Bang sa upama imano siya, mabaya siya mag-itikaf, akonsum, atawa domini, na insumod na siya, pa masjid, habi por magtuugumin suka. Bang siya mabaya mag-itikaf, atawa lang niya, mag-itikaf ako, pitsa kawaan tagwalo, at niya konsum. So, pag kinsum, sumod siya before maghrib, before tumuugumin suka. Sambil maubusin pitsa kawan tagwalo. Ang kada tawa ang karum. Rapon, uno naman inhinangon si mag-iitikaf. Bangko yaw na masjid, uno naman inhinangon mo. Laong ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sunnat kay mo sin Islam in patauron mo in magtuyo kaw akatan jinisan tibayhuan sin ibadat biya na sin pagbasa Quran. Basahon mo in Quran. Atawa bang kamalaol na magbasa Quran, pagzikir kaw. Biya sin mamungkaw astaghfirullah. Atawa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalam ilallah. In kawaa sinallahu ta'ala kabtangan. Amuna in upat. Kabtangan kawaa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuna in kaina subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amo yato. Atawa magduaa. Magduaa kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duaa kaw, ang katumilima mo, pagindua kaw, ununin kawaan mo, hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Harapon, in pagduaa, nasuway kita nyo, yakin in atay natu. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Pangayo kamu du'a pa Allah Ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Subay in atay niyo timuok tikmut. Subay in atay niyo 100% tay maunin duaan niyo. Nabangin atay niyo 99% bukon ko siguro tay maunin dua mo, di tay maun. Subay 100% timuok in atay mo, tay maunsin Tuhan in dua amo. Ang kanasan di tay maunin dua asab may tana 99% in dua in atay nila. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Ingatan niyo, inallahu subhanahu wa ta'ala di niya tay maun in dua bangin atay sinhang katoreng kaniyo ghafilin. Yaon hagwa. Yaon nalilirap sin pag-usaha. Yaon nalilirap sin kakaon. Suway in atay. Yaon. In atay mo hadua kay ngatan mo yung makna. Siguro kau tay maunsin Tuhan in dua amo. Amo yato. Subay yakin in atay nato tay maunsin Tuhan in dua nato. Wal istighfar patauron in pagpangayo kaampunan Allahu subhanahu wa ta'ala imamungkaw astaghfirullah
Astaghfirullah. Patauron mo. Ambil mabot. Ang ibo, parang ibo, patong nga ibo. Bihat to. Wasalatun nawafili. Ibasin, pagsambahayang sunat. Patauron mo. In pagsunat mo. Pahabaon mo in basahon mo surah. Ibasin pagtahajud. Ibansin aniban mo ingkatan kabtangan. Ibansin hinang. Amo hindi makarihil kay mo karayawan. Biarin long tabihan. Kabtangan dahon mo mag-meeting. Inhalaw si masjid. Mga hangka jam, parwa jam. Yus, desin pag-itikap mo. In maksud ta masjid mag-itikap. Tumutog kapag ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, subay sab, wa hudur qalbihi ma'a rabbihi. Subay, yaunin atay mo, salta, ibasin Tuhan mo. Nagkukunik in atay mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal buka wa tadarru ilayhi. Subay mo tangisan. Nawang murid makawasin tangis, long tabiya subay ko magtangis-tangis. Ang muyat to. Kagaus-gausan si kita nyo dendon halaw si masjid. In hikarwa man jari hinangun atawa uno naman in hinangun si mag-i'tikaf. Yajuzu lil mu'takifi an yakhruja minal masjidi liqada'i hajatin. Manjari gumuwa imag-i'tikaf ha masjid ha maksud mangjamban mag-CR bang saupa main masjid wayro ng tabihan CR atawa mag-ail haguwa manjari atawa in masjid yaon di pagjumaatan na manjari kau gumuwa masjid dugaing amuin taka jumaat atawa bang ko mahapdi iman jadi kau kumaun gumuha ang karay kumaun kau matuko pakade minum kahawa kumaun bang menjadi ang karay atawa bang aon diog musuy hagwa si masjid iyat to hospital in bagay mo atawa kampung mo menjadi kau mamisita. Demikian bang aon suyo mo aon nawapat manjari kau magad mangubol amuyat to deng hama nga manjari hinangun si mag-i'tikaf in hikatu manjari hababai atawa asawa in bisitahunnya imbananya ha masjid bang yaon nag-i'tikaf manjari dumasya mag-meeting mga tunga jam aw sanbihan bago tiyaon sakali nag-i'tikaf magtimbanan niya na ati ko baha mamis siya sina asawa niya manjari siya duma mag-meeting hangkaray tunga jam pahangka jam ang panyahibi nimbanan niya mag-i'tikaf iwan simbang aong kalarihan along tabihan pangayoon information at uyaw naman jari duma magbiting hangkaray. Mari kita nyo afdalu awqatil i'tikaf in afdal marayaw pag-i'tikafan amuna in hikahinapusan hangpo sin Ramadan dub atawa adlaw. Amuyato in kiaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tingkat Aisyah kana ya'takiful ashal awakhir min Ramadan in kiaunan sin Nabi madaran siya mag-i'tikaf ahang po hikahinapusan sin Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala sambil siya nawapat mahuli thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi nag-i'tikaf in mga ini kaasawahan si Nabi apuas niya
Mari kita nyumpa mubtilatul i'tikaf. Kuno mawa talim pagi i'tikaf. Amuni insuwen atau patarangun. Yabtulul i'tikafu bil khuruji li ghairi hajatin. Bangkau rimu areng masjid dawirun hajat. Kimita sajak kau sim mga news. Kimita kau sin au na aksiden. Kimita ko sin price ha mga atawa nag-sale ha mga long tabi ha mga tindarakula gima ko rin nga masjid ba talin impag-itikap mo atawa gimo kau kaya tuminasawa mo si ok mo nabatal amo yato mabatal impag-itikap banggi mo hawron na maksud hawron na hajat mabatal. Hukmun naum fil masjid, unubahain hukuman simpagtug ha masjid. Yajuzun naumu fil masjid dil muhtaji kal gharibi. Manjari atau jiari in matug ha masjid amanga barhajat biya nasin amuin ukun tau kauman deng hatulakan manjari syamatug ha masjid. Wal faqir alladhi la sakana lahu. Amuin miskin wairun bay. Miskin wairun bay manjari syamatug. Na in aun bay dito syamatug hawai niya. Arapunin wairun bay matug sa masjid. Mataod mga riwayat kaya suy-suy au mga kasahabatan si Nabi weron bay na magtug sila ha masjid. Mga aun bay narito matug ha mga kabaybayan nila. Wal mustarih min ta'ab manjari humalihali mga sila malaul deng ha office malaul deng ha pagbiyahihan minsan aun bay malayo naman jadi sila humanti-hantihang karay ha masjid humali-hali matug kay lulahang karay manjari bihato insyaallah ta'ala. Arapun ittikhadhul masjidi mabitan wa maqilan amin masjid inang umusabay muna doon na ko magtug doon na kataan sin aumbay mo nari manjari malingkan ha mga sila mag-i'tikaf doon na sila kumaon doon na sila matug tug bati magzikir magbasa Quran mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatu an yattakhidhal mu'takifu fil masjidi makanan yu'inuhu ala dawamiz zikir. Sunnat ha mag-i'tikaf bang siya masjid na in lumawag siya tempat tertentu kaniya. In maksud maka tabang kaniya hapag tumtum pa Allah Ta'ala. Bangin masjid maluag da, lawag ko tempat mo, butangan mo pangilahan sin doon ko magzikir, doon ko magbasa Quran, doon ko magsambahyang tahajud, butangan mo mga malita atau uan, manjari bihato. Inya to sunnat kay musin Islam sin syara. Sebab in Nabi sallallahu alaihi wasallam pag ginangon niya imbihato. Manusia dumayaw imparasahan niya humanuin atay niya bang aon tempat-tempat niya masjid. Upaya maaunin khusu in pagmamuga Allah subhanahu wa ta'ala. Muddatu al-i'tikaf long tabihan waktu atau waktu si pag-i'tikaf pila jam pila adlaw yajuzu al-i'tikafu fi ay zamanin manjari ko mag-i'tikaf hakatan waktu haun-haun kawaan mo fi ayyi muddatin haunu
lisag pila ko mag-itikaf, manjari. Law mo lisag 2 sin mahapon, atau lisag 2 sin do, manjari bihato. 2 jam. Angka jam, parwa jam, 2 jam, manjari ko mag-itikaf hangka rum, deng sin maghrib pa pajar. Atau hangka adlaw, angka rum, hangka adlaw. Amuyat to. So, maluhay, mag-itikaf, ikaw ni magpi, aon hangka jam, aon 2 jam, aon 4 jam. Di sab manjari mag-itikaf, tunga jam, adi manjari. Magbalik kita pakarya sa si pag-itikaf, long na tumutog ha masjid. Nabang ko timutog ha masjid, ini tunga jam, di siya matawag iktikaf. Sa ati ko ba mamarahin na 2 jam, mag-iktikaf ha masjid. Hukuman sin pagtunay pagkada sin iktikaf. Isiw-siw in kiaunan niya mag-iktikaf ha Ramadan, iban hikahinapusan sin hangpu adlaw sin Ramadan, mahuli wala niya kiagausan. Artinya, bangin adat niya, bangin tabiat niya lomsin 4 tahun, 5 tahun, mag-iktikaf siya Ramadan, atau hikahinapusan hangpu sin Ramadan, pihat tuhalom sin hangpu tahun, di matung man in tahun ini, nabi sisiya, aun kaligapan niya, manjarinya keadaan puasin Ramadan. Fayusannu lahu an yaqdiyahu ba'da Ramadan. Sunnatkan niya in keadaan niya puasin Ramadan, bangin tabiat niya mag-iktikaf pila tahun 5 bay ha Ramadan. Amuyat to indeng hamba nga, laong tabihan, pangadjian na to atungod sin al-i'tikaf. Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon suwi-suwi niabot ka to taniyo in siya nakapag-i'tikaf buka. Wayroon. Di makna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiaunan niya mag-i'tikaf in siya puasa. Sambil wala niya aun hambuk adlaw katinggalan niya ipag-i'tikaf ha Ramadan, yunay niya kiadaan niya ha puasin Ramadan ha bulan Syawal. Kana ya'takifu kulla sanatin 10 ayyam. In kiaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun-tahun mag-i'tikaf siya hangpo adlaw. Falamma kana fil 'ami alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Hawak turima tong intahon amuin doon siya nawapat, nag-i'tikaf siya hang kawahan adlaw. Hatta in kiaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya sumud pabay niya bang siya halaw sin pag-i'tikapan, sumud sa haway niya bang aun tud hajat kalarihan niya. So indeng nga mga maksud sin pag-i'tikaf taharri Lailatul Qadar, supaya kasakbuhan in pagnaog sin mga malaikat, kasakbuhan in Lailatul Qadar. Amuyat to. Damikya in hikaruwa al-khalwatu billah.
dumakaw mag munajat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dumakaw magsambong laon kaniya. Laway hapag sambahayang, laway hapag zikir, laway hapag basa sin Quran. Wal inqita'anin nas ma amkana. Kaus-gausan mo, bugtuon mo imparsugpatan ng mga manusia. Amuyat to. So ini dumayaw in atay mo. Salta hirihil mo ingkatan waktu mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kaniya. Sabab makakangi sin atay, bangin atay mataod ing kabisihan niya. Ding hapagtumtum pa Allah ta'ala. Biya na si mga amuin pagkaon, pag-inom, iwan sin asawa atawa besim mga mag-meeting, magtug, maglundang panon, iwan sin mga bagay. So ini layuan na tunaa sabab suway na to alupon in Allah subhanahu wa ta'ala pakusungon na to ipag-iman kaniya. Ini ka to maparihala in puasa. Bangkaw nag-itikaf salta puasa kaw, maparihala in puasa si mga makababaktal. Diya na simpag atod pa haram, iban sin duma magluhat, atawa uno-uno na. Inhi kaupat maksusim pag-itikaf ta'allumus sabar. Amunin mahal ka ding hakatan. Bangko nakapag-itikaf, hinduan kau beri magsabar. Katoy nyo kuno. Indayaw habay on aircon, on TV, on internet, yawnin anak mo, kikita mo baby, dumakay mo maglangog-langog, yawnin asawa mo, yawnin mga kabagayan mo, sa tinggalan mo in halal, matukaw labi de nga halal. Amunain, dumakaw magmunajat, dumakaw magsambong laong Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan mo in kasusuwakan sin ginhawabaran. Hinduan ko magsabar, lumingkod ha masjid, tumutog ha masjid, magbasa Quran, alam sin 2 jam, 4 jam. Amoy ato yung pagtawag ko mag-itikaf. Magsabar ko mag-ibadat, magsambahayang ko alam sin 2 jam, tindog, ruko, sujud. Paubos mo magsambahayang tahajud, lumingkod ay sab ko magbasa Quran, malaol ko magbasa Quran, yaw ko nakukulang-kulang, di maragan din dila mo magzikir, mag-astagfirullah. Puas mo nagkulang-kulang biyan, lumingkod ko magbalik, magbasa Quran. Hinduan ko magsabar. Magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, imbis halal kay mo asawa mo, hinduan ko magsabar, magpagaksin syahwat. Unahon mo in labi kabaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan, deng mga makatabang simpagsabar, doon na pag-itikaf, amuin kananaman mo. Ilimu sintutong basan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy kuno ang kadlo ko mag-itikaf. Deng si may naat. Pamahapon. Ubusdum na isab harap pa may naat. Di ko manjari gumawa. Gumawa ko bang ko mang jamban.
Magkukumaon. Artinya, bugtuon mo ingkatan parsugpatan haruwa. Iron mo ingkatan halom sin atay mo makarihil likap. Apag basa Quran. Apag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insigpit sin parasahan. Hamasjid ko. Sumagawa. Bilang pagtaat pa Allah. Bilang pagpakusog sin pag-iman. Siyabaran mo amuin kawaan sin ginhawaran mo haruwa. Alupun mo karayawan. Tutong basan dakula dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Salta, subay yakin atay mo. Subay tikmo timuok atay mo. Subay 100% atay mo. Makawa mo tutong basan dakula dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain malapas kita dengha kayo sinar ka jahannam wal iyadu billahi min thalik. Demikian mga katautay manghuran ng agama Islam. Dihay ini subay kita yung magmuhot-muhot. Bangsa upama bisi kita yung hangkaadlaw mag-itikaf sa masjid. Marayaw mag-itikaf hadum. Mag-itikaf ko 2 jam, 2 jam, awa tunga dum pa pajar. In maksud madawhat mo pahala si pag-itikaf. In maksud kasabuhan mo pagnaog si mga kamalaikatan. Nabang ko yaon haguwa. Di mo maiwasan inharuwa. Makapag-meeting iwasin mga bagay. Makapag-cellphone ka. Kakitaan mo yung mga haram. Uno-uno na suway na to sawaran. Inhang po adlaw. Maglaway na. Bihaon misam mo itong singgula may 5. Aon da kuman 2 adlaw atau 4 adlaw. Na magsabar kita nyo, hibin na tunain bilik, hibin na tunain asawa, in anak, in aircon halaw simbay, in cellphone, in TV, matuna kita nyo pa masjid mag-itikaf. Ang maksud, tumunay daa ka sin Tuhan Rabbul Alamin, magpasung sin pag-iman, mag-anad sin pagsabar, amoy magsabar tumutog hapagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhikalima niya maksus sin pag-itikaf, hubbul mukti fil masjid wa ta'awud alal julusi fihi. Mag-itikaf ko masjid, tumubo halom atay mo, mabaya ko magtambay sa masjid. Pad magtambay ko ang mga mall. Doom sin Ramadan. Magtambay ko ang mga akit sin dagat yaon. Mas marayaw magtambay. Alaw si masjid. May magtambay bukong magkulang. Kung mag-meeting. Sa mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Magniyat mag-itikaf palom si masjid. Sabaran na to, unahon ko ginhawasin kami, aon na kuman 4 adlaw, na in Ramadan ini, mamaid na katutanyo katan. Tagta at ta'awud alal julus fihi. Maanad kita nyo maglingkod sa masjid. Pad dumingkod hawa. Na mas marayaw lumingkod sa masjid, pungunin cellphone, magbasa Quran, magtasbih, magsambahayang. Amoy ato ingkalingkat sin mag-itikaf sa masjid. Sabab, magniyat ko mag-itikaf, mag-ibadat, bugtuon mo yung parsugpatan.
kata nawa. Amo yato mga palanguan na mo agama Islam. Longsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli taqiyyin. In masjid bay singkatan amuin aung kawuga pa Allah Ta'ala. Bimakna bangin manu sa iyaon ha masjid. Nagbabasa Quran. Nagtatahajjud. Nagtatarawih. Nagtatasbih. Insilayan aung kabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay kita nyo umupi simbihat to. Kagaos-gaosa sing kita nyo. Dami kya matarbilang kau. Bangkaw madaran mag-itikaf ha masjid. Matarbilangin atay mo ti mataaluk ha masjid. Sarta matarbilang kau deng ha mga itutumpukan manusia. Amuin pasilungon sinallahu ta'ala haadlaw mahuli. Wairoon na kasilungan duhaing. Malingkan amurain silungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ti mataaluk in atay mo ha masjid. Pagbuka mo mag-itikaf ako. Di malawa halaw si pikilam mo in subay ko mag-itikaf. So bimakna ti maaluk nin atay mo ha masjid habay sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan amuyatu laong tabihan, pangadjian sing kita nyo. Ang mahapon ini, iban patumtum lamud ingin hawa barasing kami, lapay ng kataan kamusliman, insubay kita nyo magniat, mag-itikaf, labi-labi lubana, hay kahinapusan sin Ramadan ini, supaya masambot na to, kasabuhan na to, pagnaog si mga inikamalaikatan, aon wala ko ka-explain, at tungod sin bawa mag-itikaf, bangin masjid yaon, bukunda marayaw inding-ding si mga inikababaihan, atawa kurtinara, na di sila manjadi mag-itikaf. Sabab makarihilpit na. Nabangin masjid, marayaw, kasi mga masjid jami doon na balbara na marayaw. Ataas sila, di iyato makarihilpit na kausukan. Nabangin masjid, kasi mga hakiban ng barangay, intampan, hakabawayan kurtinara, nari manjari. Sabab magdungi in suara. Amuyat to, atinya nakalanduin pag-ayad. Sin Islam hakababaihan. Dami kaya di mga kababaihan, ang sila gumawa ding masjid, gumawa ding habay at pamasjid, akal na mag-ibadat, magtarawi, magtahajjud, mag-i'tikaf, na insubay sila mamaid, ama nila, apo nila, at tayo siyo na amuin usog, amuin magbogbog kanyabihan. Na murah-murahan, mga palangwan na muagam Islam, di matong nin wakto, amo na ito hikahinapusan kaptangasin kami. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.